Sekarang lagi di Madinah Al-Munawwarah. Mumpung lagi di Madinah, kita sekarang pokoknya tiap malam ziarah. Kalau nggak salah ini udah malam ke 4 insya Allah yang live ya, malam-malam sebelumnya sudah sih ya. Alhamdulillah, ini perjalanan kita menuju Masjid Nabawi dari apartemen. Ini sekarang di sini jam 20.34, jam setengah 9. Kita lihat insya Allah nyampe Madinah jam berapa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, insya Allah Sultan. Setengah 9 kita mau ziarah Masjid Nabawi. Ya kapan lagi, mumpung ada di sini kita ziarah Masjid Nabawi sayang. Alhamdulillah. Basah lucunya. Kita lewat sini. Mulai hafal gue. Udah hafal banget jalan-jalan menuju Masjid Nabawi. Alhamdulillah. أسود أنت من أسود يا Alhamdulillah. Ini banjir apa? Emang tadi hujan ya? Atau ada kebocoran air? Jalannya basah. Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ronin Suryana. Insyaallah. Ini perkampungan ya guys. Apa? Iya, komplek lah perkampungan di sekitaran Masjid Nabawi. Jaraknya nggak jauh lah, ini sekitar 2 kilo lebih lah. Kita jalan kaki tiap malam untuk ziarah Nabi SAW. Dan kita udah siap dengan cuaca dinginnya. Madinah lagi dingin banget. Nah, ini tempat nongkrong nonton bola biasanya di sini rame. Nih. Ajib masih di sana be. Gimana dinginnya? Tambah basabil. Dingin banget bro. Nih, lo lihat gue ya. Nah, pakai jaket, pakai rida. Ya, pakai kaos tangan. Sekarang berapa derajat di sana be? Di Riyadh 23. Di sini ini mungkin sekitar 18 lah. 18-15 lah. Ya. Oh iya, Sultan ini yang di Riyadh ya. Riyadh sama Madinah lebih dingin mana ya? Kurang lebih aja ya kalau Riyadh sama Madinah ya. Taif yang dingin banget ya. Taif dingin banget katanya. Kita ini YouTuber rakyat biasa sumpah. Nggak pakai tripod, gue megang pakai tangan anjir. Tapi nggak apa-apa ya, lebih rakyat jelata gitu kan ya. Kalian lebih ngerasa juga ikut jalan. Kameranya goyang-goyang begini nggak apa-apa ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Nah, begitu aja, siapa tahu beliau waliullah. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya lewat sini bisa juga, cuman enakan lewat sono, lebih rame. Kalau pulangnya lewat sini. Kalau pulangnya Taif sama Najran dingin. Iya Taif. Yambu juga dingin katanya Yambu. Najran itu yang ada yang ada salju ya katanya ya. Sudah mubahala lagi belum? Belum. Mubahala itu lu kira berulang-ulang kayak sholat 5 waktu gitu? Kita serahkan sama Allah. Cara Allah gimana mau ngancurin, mau ngangkat, serahkan sama Allah. Ya salam.
Ngopi ngerokok dulu boleh nggak di sana, Be? Boleh ngerokok di jalan, boleh ya, di jalan boleh. Nih habis gini gua ngerokok ya, nyari tempat perbatasan Yaman, Be. Iya, perbatasan Yaman itu dingin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nih gue kasih penjelasan dikit soal yang gue nyumpah itu ya. Ya. Alhamdulillah setelah gue nyumpah itu gue udah umroh 2 kali lagi. Artinya, alhamdulillah gue dapat tanda baik dari Allah bahwasanya, ya alhamdulillah, karena di sumpah itu gue bilang kalau memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan cucu Nabi, maka gue dan keluarga gue akan celaka dunia akhirat. Alhamdulillah sekarang gue malah dapat kesempatan diumrohin orang bersama keluarga gue. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tanda baik dari Allah. Habis nyumpahin malah umroh-umroh mulu gue, ya kan? Jadi itu tanda baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cukup sekali. Nah, nyebrang dulu kita. Seret. Karena kita mau ke kiri. Ya, Masjid Nabawi di sebelah kiri. Oke. Mau ditabrak gue. Kita ke sini. Ya kan? Di sini kita bakar rokoknya ya guys ya. Nunggu tempat buat naruh handphone, buat nyalain rokok. Nah, ini lagi padat Madinah. Banyak. Ini dari mana nih? Dari, Masya Allah, Muslim yang apa? Kayak dari etnis China. Banyak juga di sini. Alhamdulillah. Kalau yang botak-botak begini biasanya habis umroh di Makkah nih, selesai tahallul. Masya Allah. Udah lihat orang nyamperin Balawi depan Ka'bah biar Balawi dihancurkan belum, Be? Rada sakit tuh orang. Dianya udah mati kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Orang yang di depan Ka'bah meninggal. Meninggal, orang itu meninggal. Dah. Oke. 24 jam ATM. Waalaikumsalam warahmatullahi Ridwan. Sudah mampir di rumahnya Ridwan bin Abdullah, Masya Allah Ridwan. Ada mobil. Nah, ini tempat makan-makannya guys. Nih warung makannya sini. Ini biasanya orang-orang Yaman yang begini nih. Aduh, Denanya lu Baswear baru tahu udah meninggal. Udah meninggal, udah berita lama itu. Ntar deh. Gua males sih bahas mukimat udah. Di channel gue males. Tololnya terlalu hakikat gitu. Jadi gue males gitu. Buset. Orang sini sumpah jalan nggak ada minggir-minggir. Babe tuh nasi uduk jengkol ada kagak ada tong. Lu kira pengkolan Bekasi? Kagak ada di mari nasi uduk jengkol. Kagak ada. Arab KW. Be nggak usah dijawab mukimat lagi di mana? Lagi di Madinah sayang, alhamdulillah.
bukan ngejawab, memberikan penjelasan supaya kalian juga yang cinta sama Habaib tenang aja. Gua habis nyembahin nikmat malah umroh bolak-balik. Jadi sampai ada yang nanya, "Be, apa amalannya?" Nah, supaya bisa umroh bolak-balik kok gampang banget, Babe. Ada yang umrohin nyumpahin nikmat depan Ka'bah. Alhamdulillah gua dapat umroh bolak-balik. Nyeruntul be, iya Bang Roni. Doa-doa be, insya Allah kita semuanya bisa. Allah kasih rezeki yang luas, yang barokah, yang manfaat. Rezeki yang buat kita bisa umrah di Makkah Al-Mukarramah dan insya Allah ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ini toko 2 real. Amin. Amin. Gua bingung gua masukin live orang sana, orang sini ya. Bentar dulu. Nah, belum ada yang nyapa gue. Kalau ada yang nyapa gue ngomong deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mahim. Apaan Mahim? Oh namanya Mahim. Iya. Ini toko ikan. Bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Minal janiben. Minal janiben. Ad-du'a minal janiben. Gue dipanggil tiba-tiba gue gak kenal nih. Ya. Indonesia? No, mana Indonesia? أنا أبيع سبح تبغى سبحة؟ ما موجود أنا. شكرا. أنتم منين؟ سودان Sudan أنا. لكن مقيم في المدينة. Masya Allah. Nah lu minta itu kan langsung ada. Lu lihat dikabul sama Allah tuh. Langsung ada nawarin tasbih. Gue bilang ada, dia dari Sudan, dia minta doa. Gue bilang sama-sama doa. Dia nawarin tasbih. Iya. Tuh yang tadi siapa yang minta? Tadi siapa yang minta? Masukin ke YouTube orang sono. Mana siapa yang minta tadi? Oi, ngaku oi. Siapa yang minta tadi? Assalamualaikum. Hah? Siapa yang minta tadi oi? Nah, gua mau nyalain rokok dulu. Bentar. Tasbih apa? Tasbih. مهند مهند لا لا Majazub tadi Babe, Majazub tuh Babe tadi penjual tasbihnya. Iya mungkin ya, doain aja sama saudara. Makin ganteng aja Beb. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sendirian aja Beb. Lu nggak ngelihat rame orang begini dibilang sendirian? Ini semuanya sama kayak gue, tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rame. No. Gue paling seneng lewat sini nih. Nih jualan korma, macam-macam di sini. Kaki limaan. Doan mulu. Kalau mana yang kagak bawa gawa gue. Ini jual kacang goreng. Jual kacang goreng ya Allah. Nah, jual kacang goreng noh. Nah, berapa hari di sana Be? Bulanan gue doain ya. Doain Allah kasih rezeki biar bisa lama di Madinah. Doain. Dingin tuh bibir putih banget Be. Iya dingin emang. Semoga Babe berhenti merokok sepulang dari Madinah. Amin. Ya Allah Be, kapan bisa? Mudah-mudahan ya Rob. Doa. Ya, kuatin niat, kencengin doa. Mudah-mudahan Allah takdirin untuk bisa berangkat kemari. Insya Allah, amin. Kali-kali Babe kagak bawa gue guys. Ini jualan parfum nih.
Gila. Gua mau nyoba ntar jualan beginian ya. Jualan beginian ya. Titip doa ya Be ya. Mudah-mudahan ya Rob, kalian semuanya sekeluarga bisa berangkat kemari umroh ke Mekah, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Bijain Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih baru nyampe, baru nyari kamar nih. Jadi banyak Madura jadi Starling. Kagak ada di sini Starling sayang. Orang Madura di sini kerjanya elit jadi montongwave. Orang Madura elit di mari. Jadi montongwave. Nih jalan yang motong aja kita ya, nggak usah lewat taman, capek gue. Capek lewat taman sono, enakan motong ya, motong lewat jalan rayanya. Kalau lewat jalan manusianya capek. Kita lewat jalan mobil, kita manusia lewat jalan mobil. Allahumma nekat. Bismillah. Terima kasih doanya Be, sama-sama. Sret. Ini sumpah kita nekat. Nah, oh ada temennya. Ada temennya guys. Allah punya kuasa ya Babe. Dari burung banyak rindang unan. Iya. Allah yang ngasih rezeki. Nah, Masjid Bilal. No, itu hotel-hotel pelataran Masjid Nabawi udah kelihatan. Kita kalau lewat taman agak jauh. Ini motong guys. Kita lewat jalan rayanya ini. Ini jalanan mobil sebenarnya. Hai, Masjid Bilal Rabah itu hamba saya. Iya namanya aja, namanya ya, bukan rumahnya Sayyidina Bilal, dinamakan. Di sini masjid-masjid sekitaran pelataran Masjid Nabawi itu dinamain nama sahabat. Insyaallah beliau nih, gua nggak berani ngelak nih bentar. Assalamualaikum. Beb, apakah benar kasus Habib ini salah? Tanya sama Habib, lu salah room kali, salah channel lu nyari channelnya Habib ya. Lu bisa ngetik, masa nggak bisa baca? Channel gua namanya Babeh Aldo aja, nggak ada Habib-Habibnya, nggak ada fam-famnya di situ. Mungkin lu bangun tidur kali, coba cuci muka dulu baru nonton YouTube. Jadi bisa baca gitu. Ada jual rokok surya, ada yang jual no, orang-orang ada yang jual. Ada katanya ya. Ya kan bener Wan. Dia kali aja bangun tidur, ya kan ngigo ngelihat YouTube, salah baca dikira channel Habib gitu. Dia itu di mana ya? Di Madinah sayang. Alhamdulillah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ntar ini gue yang kesini nih. Ada mobil. Bahaya guys. Fokus. Assalamualaikum. Ini lebih dekat. Nah. Kita tinggal nyebrang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya agar cita saya pengen jadi dokter tercapai. Mudah-mudahan gobul jadi dokter yang manfaat. Bil gobulil Fatihah. Alhamdulillah. Dunia kana dunia kana stain. Muslim surat rajin am kalim mau dibilang untuk amin. Sokin Madinah maksudnya apa?
Kampung Melayu. Bentar gua nyebrang. Mobilnya ngebut-ngebut, gua lari dulu. Iya. Siap. Berasa disai. Makin lama makin minggir mobil. Iya. Nih keluarga lagi nunggu taksi. Gitu ya, supaya nggak ganggu mereka, kita turun. Oke. Hati-hati be, siap. Rumah laku berangkat umroh. Mudah-mudahan cepat laku dan bisa berangkat umroh. Bil qabulil Fatihah. Sebelum saya dah amin. Ini kita di bawah jembatan layang. Ini hotel-hotel di pelataran Masjid Nabawi. Oke. Bentar, duduk dulu. Masya Allah minta doanya ya be. Semoga bisa ke sana bareng keluarga dan orang tua. Insya Allah gabul. Bil gabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mau nanya be, Pondok Said Muhammad masih buka pendaftaran? Kayaknya kalau Pondok Said Ahmad sekarang yang megang, itu yang diminta sama Abuya Said Ahmad aja. Alhamdulillah. Gua nggak tahu ya berapa kali ketemu beliau, bukan mau nanyain itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Andiani. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar capek kita tetap ziarah. Biar jalannya jauh kita tetap ziarah. Kebayang nggak dulu Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah jalan kaki sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masa kita udah dekat begini capek? Ya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Palangkaraya siap. Doakan be, gampangkan jalan ke Hadramut. Mudah-mudahan gabul. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam gabulil Fatihah. Alhamdulillah. Ini akan Ladina amtalaihim wa maghdubi alaihim waddallin. Minum dulu be. Kayaknya capek belum? Nanti dekat masjid minum. Sekalian kumur-kumur kan asap rokok nggak enak. Kita habis ngerokok masa ziarah Nabi. Kita bersihin mulut kita sama kumur-kumur, minum dulu ntar. Sebelah kanan ada sate Habib itu babe. Sebelah nasi kebuli. Mana ade? Lu kayaknya ngigo juga Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin Ramadan. Semangat be, sehat selalu babe. Insyaallah semangat. Iya. Nabi SAW hijrah, bayangin tuh. Demi dakwah Islam. Sekarang dakwah Islam udah sampai ke kita. Alhamdulillah kita beriman sama Nabi Muhammad SAW. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal syariat berkat Nabi Muhammad SAW. Udah sama-sama di Madinah, masa kita nggak mau ziarah? Semoga babe di sana disehatkan terus. Amin, amin. Doa yang lebih baik kembali pada yang mendoakan ya Rob. Boleh sambil jalan-jalan ngerokok daerah situ be? Boleh. Boleh dari sini, tadi ngerokok gue. Yang penting jangan masuk pelataran Masjid Nabawi. Nah itu jangan, itu karena akhlak. Gue juga takut di situ, bukan takut sama penjaganya, tapi takut sama nggak adab gitu sama masjid. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli Rahmawati. Istajib lana ya Rabb. Ibadah ke Baitullah Makkah dan Madinah ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Karim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW biqabulil Fatihah. Masyaallah. Ya Malik ya Madin ya alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Hitung 5 mundur. 5 4 3 2 1 Masjid Nabawi. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb. Ya Rabb Masjid Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ali Hamzah. Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah. Yang menonton ini ya Allah ya Rabb. Mereka juga rindu pengen kesini ya Allah.
bijahin Nabi wa ahli baitin Nabi wa ashabin Nabi. Jadikan mereka semuanya ya Allah bisa berziarah ke sini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Syafa Rasulullah SAW qabulil Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ditutup di situ berarti kita harus muter begini. Ya Allah. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nih. Ada salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ini ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat Id dulu lapangan, Masjid Ghamamah ini dulu lapangan. Nabi kalau sholat Id di sini Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada kebiasaannya Nabi kalau Nabi lewat Masjid Ghamamah itu Nabi menghadap kiblat lalu berdoa. Jadi kita sekarang ini mau ke situ, terus kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan yang di Indonesia juga dapat barokahnya. Ayo. Nah, ini Masjid Ghamamah ini. Ini namanya Masjid Ghamamah. Iya, Masjid Ghamamah. Allah. Itu batunya nanti kita doa dulu terus kita lihat batu-batunya masih batu-batu zaman dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Semangat be, semangatlah. Tiap malam gua begini. Kalau gua nggak begini malah nggak enak semua. Kata Nabi SAW, anginnya Madinah ini obat. Anginnya Madinah ini obat. Kita lihat batu-batunya ya. Kita lihat batu-batunya Masjid Ghamamah. Nih Masjid Ghamamah. Allahu Akbar. Allahumma sholli. Mereka nyusun batu-batu itu padahal ya begini nih. Allah. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil batunya. Saudara di Palestina. Iya, kita sama-sama doa yuk. Kita ke depan Masjid Ghamamah, kita ngadep kiblat, kita doa. Kita doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngikutin kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai di depan Masjid Ghamamah selalu ngadep kiblat terus berdoa. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Safa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad khususan fi Indonesia wa Filistin. Allahumma arzuq ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farih ummati sayyidina Muhammad. Waj'alna dari masyarakat wa sabina azwajina ahbabina auladina jamil muslimin min khairi ummati sayyidina Muhammad bagi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka wa sa'min dzunubina wa rahmatuka arja'in dana min amalina. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Dan mudah-mudahan Imat dan semua pengikutnya istiqomah kekal sampai ajal mereka membenci habaib. Mudah-mudahan mereka kekal membenci habaib. Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat mereka terpisah dari habaib. Amin. Bil qabulil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Masjid Ghamamah nih. Masjid Ghamamah. Alhamdulillah. Baik kan gue sama Imat, dia maunya begitu gue doain. Baik gue lah. Dia kan maunya bisa sama habaib, ngatain habaib. Gue doain mudah-mudahan dunia akhirat nggak kumpul sama habaib Imat dan pengikutnya. Amin.
Amin. Dan pecinta habaib mudah-mudahan kumpul dunia akhirat sama habaib. Amin. Bil qabulil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rabbika nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Doain mertua saya agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya dan anak saya menjadi anak soleh dan solehah ala hadinnya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya kana penyakit. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah mau masuk Masjid Nabawi bentar, gua mau minum dulu. Kumur-kumur dulu. Habis ngerokok tadi, guys. Ya Allah, di Masjid Nabawimu yang mulia ya Allah, itu ada orang namanya Adam Rewan. Dia mengatakan, kau yang tahu dia di mana ya Allah, dia hambamu. Dia mengatakan habaib kekal di neraka. Ya Allah, kalau memang habaib kekal di neraka, maka jadikanlah gua, saya dan keluarga saya hancur, lebur, hina, binasa dunia akhirat. Dan kalau memang habaib tidak sesuai dengan tujuannya si Adam Rewan itu, kau yang tahu dia ya Allah, jadikanlah dia dan keluarganya hina, binasa, derita dunia wal akhirat. Al-Qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Wala al-akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhalan fahada. Wa yatiman faladaka. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Buat pembenci habaib, kalian sekarang boleh maki-maki karena gue nggak akan ngeladeni kalian karena gue jaga adab gue sama Nabi Muhammad SAW. Gue udah deket Nabi Muhammad. Itu kubatul hadrah. Kalian silakan caci maki, gue nggak ladenin sekarang. Gue lagi di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, anzur ilaina. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. صلى عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد وعلى آلك وصحبك أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة 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 والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا حباب فاطمة الزهراء وعلى زوجك وأبنائك سيدنا الحسن والحسين. السلام عليكم يا سيدنا عثمان بن عفان. السلام عليكم يا سيدنا نعيما. السلام عليكم يا أهل البقيع. السلام عليكم يا أصحاب النبي رضي الله عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم.
يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منهارم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. والآل وصحبه ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. واغفر إلى لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. صلى عليك يا سيدي رسول الله يا محمد وعلى آلك وصحبك أجمعين. صلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا وشرى بسعد مستمر ليس يخفى حيث أوصينا أطراف جماعة آخر محبة الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربكم حمد جل يا سوره اذهبنا بوجود مصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا جدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك السلام عليكم يا سيدنا أبي بكر الصديق السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا وقفنا في مشهدك نبيك هذا وحبيبك هذا ولنا حاجة ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا عمل أملناه فنسألك الله أن تقضي لنا الحاجة وتأجل لنا بالمطالب وتبلغنا من جميع المقاصد والأعمال إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القبول الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك ya الصلاة والسلام عليك ya Rasulullah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Rasulullah. Mudah-mudahan besok masih ada kesempatan untuk berziarah kepadamu sebagaimana malam ini Allah takdirkan aku bisa berdekatan dengan makam Rasulullah SAW. Takdirkan aku dan keluargaku semuanya insyaallah bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabul al-Fatihah. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Muhammad. Ta'ala salatina sabishana. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل على سيدنا محمد. يا رسول الله انظر إلينا أدركنا يا رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه الطاهر المطهر المعظم المنور ونسمه المكتوب مرفوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبو القاسم محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وصل على محمد سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد على سيدنا محمد. على سيدنا محمد على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رسول الله انظر إلينا. يا رب على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 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 سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Mudah-mudahan semua Ba'alawi dan pecintanya umur panjang, sehat, afiat. Mudah-mudahan Ba'alawi dan pecintanya kekal di dunia wal akhirat bersama Nabi SAW. Dan mudah-mudahan pembencinya ya Rabb kekalkanlah. Bijahin Nabi wa ali baitin Nabi bijahil bagi ahlil bagi wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW biqabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الباقي. السلام عليكم. السلام عليك يا حباب فاطمة. السلام عليك يا بنت النبي المصطفى البتول. عليك السلام. عليك السلام. عليك السلام. وعلى زوجك وابنيك سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم يا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
السلام عليك يا حبيب عائشة الرضا وعلى أزواج سيدنا رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله يا سلام من الرحمن يغشكم. وعلى الله جئناكم وصدناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدوكم وعابنا وعطنا طريقكم هداياكم فلا خيبتم الظن فحيشكم وحشكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقم وأشفع إلى الرحمن مولاكم عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشنا وتغشكم. سلام الله حياكم وعين الله تراكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سلام من الرحمن ينسكم. سلام الله جئناكم وصدناكم طلبناكم ولله الأسماء الحسنى وادعوه بها الله من الشرق الأسنة حي 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 حي. اللهم إني أستغفر رحمته سامح مقام فأهدرهم لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك وقفنا في مشهد نبيك هذا ولنا حاجة ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا عمل عملناها فنسألك الله أن تقضي لنا تعجل لنا بالمطالب تبلغنا من جميع المقاصد والأعمال إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نوى سيدي شيخي الحبيب عبد الله بن إبراهيم بن سميت متعنا الله بطول حياته وبعلمه وبكرامته وبأن الله يدخلنا في نياته وأخلاقنا في أخلاقه وأعمالنا في أعماله ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته توفنا على ملته انشرنا بزمرته في خير ولطف وعافية. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين دنيا كان هناك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أهل دار أدركنا يا أهل دار أدركنا يا رسول الله أدركنا يا المعلى بشفاعتك الفضل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرة آباء إخواني من الأمة المسلمين وأهل بيته بن طاهرين الفضل منهم حضرة فاطمة الزهراء وابنها وزوجها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا معين سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة جميع أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. ثم إلى حضرة أهل البدر وأهل الأحود أهل الخندق أهل الخيبر أهل البدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا وسعد الأعظم الباقي المقدم أحمد بن علي وعلى وسلم أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة بن المتاني الشيخ عبد الرحمن محمد سقف جمع أولاده سيدنا رمضان وسيدنا أبو بكر سكران وخادم مدينة رسول الله أجمعين. ثم إلى حضرة جميع سيدنا علي وعلى وزكريا وعلى جميع سيدنا سفيان المعتدين ولم العاملين والصالحين والصالحين وكانوا مشاركين مقربين كل منهم زاد الولاية وكل منهم في إندونيسيا أولياء التسعة نعم وأولياء التسعة جميع. ثم إلى حضرة سيد الوالد حمد حسين بن أحمد السقاف. ثم إلى حضرة سيد الوالد أبي سالم حسين وطسم حضرة سيد الوالد أبو زيد بن عبد الرحمن الحبشي. ثم إلى سيد الوالد عبد الرحمن بن طاهر والديه وإخوانهم وجميع مسلمين كلهم من أجمعين. ثم إلى حضرة جميع سيدنا علي على بذكر وعوض جميع سيدنا صفية المعقدين ولم العاملين والصالحين وشر صالحين مكان مشارك وقرب يخلو. أنا الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر وطباتهم دوف سنتهم وفاضنا بجاههم ونفعنا بهم وادعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا فاتهم في الدارين في دار الدنيا ودار الآخرة ويجعلنا من حزبهم ورزقنا محبتهم وتوفنا لمنتهم الشر في زمرتهم. سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الفاتحة في كل الشهداء والجلوس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Mana ada pengikut imat atau imatnya datang ke Masjid Nabawi gitu? Ada emang? Terus ngomong sama Nabi? Ada emang? Berani emang? Nggak berani. Mereka ditunggu muslim. Mereka bukan karena Nabi. Kalau mereka memang karena Nabi, suruh datang ke sini, ngomong depan situ. Berani? Nggak berani. Nggak punya mental. Ya beraninya di medsos begini. Di medsos begini nih, ya begini. Udah dari dulu 2 tahun
Rungkat Ba'alami, rungkat. Enggak rungkat, gua umroh bolak-balik. Udah, kalau udah nggak dianggap terus ngetiknya spam. Jangan spam. Udah nggak spam. Gua gile di Masjid Nabawi, doa lu tonton. Keren ya gilenya gue ya. Jangan spam. Kalau spam nggak ngetik loh. Gue mah doa yang baik-baik aja sama lu doh. Lah ngapain doa baik sama gue? Ngapain? Gue kan Ba'alawi. Gue kan pecinta Ba'alawi. Ba'alawi musuh lu kan? Udahlah, benci ya benci aja. Kalau memang mau doa baik, coba bilang. Semoga Allah memberi hidayah. Ba'alawi sudah hidayah. Semoga kami kekal dengan begini. Ba'alawi cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan lu kekal dengan keyakinan lu, dengan kebencian lu, sampai lu mati. Dah, gitu kan? Itu aja repot. Hidayah apa? Kita alhamdulillah di Masjid Nabawi. Mana satu aja pengikut imat atau imatnya ke sini? Mana? Aldo sudah stres gila kemakan sumpahnya. Bah. Stres gila lagi ziarah makam Nabi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Ada orang stres gila dah. Nikmat betul alhamdulillah. Kesian ya. Kesian kalian. Alhamdulillah. Ya Maulana. Pesan gitu. Mereka kita lagi ziarah, gak lagi bahas nasab. Kita lagi ziarah, ngajak orang lihat Masjid Nabawi. Dia bahas nasab, dia bahas gue. Allahu Akbar. Ya makanya gue doain mudah-mudahan kekal kebenciannya. Dan perbuatannya masa kuburan dipalsukan. Nah kalau emang gue yang malsuin kuburan, terus lu ngomong ke gue, mikir kenapa? Emang bodoh sih, lupa gue. Emang bodoh sih. Lah ngapain lu? Spam. Udah kalau udah spam udah dibilangin jangan spam. Spam tolol sih. Hilang tulisan lu. Ya kan? Jangan spam, gue ladenin. Kalau udah spam itu udah terlalu tolol, jangan diulang, ketikannya jangan diulang. Jangan diulang. Ketik jangan diulang. Ya, jangan. Itu tolol. Gue nggak terima orang tolol di rumah gue. Alhamdulillah. Nah, jangan dilayan orang yang gila. Siap. Enggak, mereka bukan bilang bodoh kesian. Enggak lah. Santai aja. Ayo. Inti kalau doa yang baik doh, nggak usah doa nggak jelas. Lu kenapa lu takut? Kok nggak jelas? Udah jelas lu dengan benci. Lu kan nggak suka sama gue. Bener nggak sih? Gue doain biar istiqomah benci lu. Kenapa lu takut? Kenapa lu takut? Itu heran gue. Kalian benci, didoakan tetap benci, kalian takut. Mestinya kalau benci, takut didoain tetap benci, ngaku salah. Coba buktiin. Lah yang nuduh siapa? Yang nuduh bukan Ba'alawi. Yang nuduh kan lu, buktiin lah sono. Ngapain buktiin di YouTube? Ngapain lu di channel gue ngebuktiin? Gue lagi di Madinah lu suruh buktiin makam palsu. Ya bodoh lu. Tolol. Gue lagi di Madinah lu lihat. Lu suruh buktiin makam palsu. Di mana makam palsunya? Di Indonesia. Itu tolol namanya. Gue lagi di Madinah. Tiba-tiba suruh buktiin makam palsu di mana? Di Indonesia. Yang nuduh siapa? لا أغضب. قلنا طلال هذا الحق ليس بالغضب. مو غضب هذا حق. قل الحق ولو كان مرا. Alhamdulillah. Orang bodoh ya harus kita bilang bodoh lah. Gimana coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Di sini kita iktikaf. Benci bilang cinta nih. Naam. Naam, naam, naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Masalah hunak Nas. Iya Odi. Cucu Ben. Iya, anak cucu Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang lagi di Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa di Madinah, Be? Jam 21.34. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min dzurriyyati Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu fiktif kali. Gue nyata ada di Madinah nih. Gue ngucapin alhamdulillahnya depan Masjid Nabawi. Gue fakta. Lu fiktif. Alhamdulillah. Muka gue ading. Dan alhamdulillah kalian nonton gue. Makasih ya udah nonton. Bikin channel gue rame lu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pintu perempuan, guys. Di sini ini pintu-pintu perempuan. Kalau mau masuk itu perempuan sekarang itu di pintu 24, 25. Ini pintu perempuan nih. Free Palestine. Aku penonton setia Babe. Iyalah. Nggak merubah caci maki mereka yang cinta ya tetap cinta kok. Alhamdulillah. Nggak apa-apa doh biar jalan rame dapat duit jadi nggak dawir lagi. Wah, lu bandrol pala lu gua beli sini. Kapan gua dawir? Gua sebelum ada polemik nasab gua udah punya channel anjir. Alhamdulillah. Tuh lu pikirin Kori itu kesian. Lu pikirin gimana Imat tuh duitnya dimakan diri sama Imat, Kori nggak dibagi. Akhirnya begitu dah Kori. Gimana lu tuh? Gue lu kira teh channel gue aja udah nggak bahas polemik nasab, santuy aja. Polemik nasab nggak ada. Polemik nasab ini orang-orang pengecut. Ditungguin juga nggak ada yang datang-datang. Mau ngusir-ngusir habaib tapi nggak ngusir-ngusir. Pengecut sok keras di medsos. Besok lagi ya. Besok terus gue. Gue kalau nggak live besok ke Masjid Nabawi ntar mukimat pada kangen sama gue. Gini aja, kalian lihat aja. Ada nggak Imat atau pengikutnya datang ke Madinah? Ada nggak? Terus ziarah Nabi, terus ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, habaib itu bukan cucumu ya Rasulullah. Beri tanda. Kalau memang bukan cucumu ya Rasulullah, hancurkan habaib. Tapi kalau memang cucumu, kami yang hancur ya Rasulullah. Gitu loh. Tunjukin keyakinan. Ini sama ajarannya sendiri nggak yakin? Gimana? Tunjukin mana? Imatnya berani kesini nggak? Nggak berani. Di medsos aja. Dah. Dari dulu ya medsos aja. Jadi biarin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, ini pintu utama. Gue mau doh asal ongkosin. Nah, ngomongin dawir minta ongkos. Bilang aja Kismin sok kaya lu. Sekarang ngomong ongkosin. Tadi ngatain dawir sok kaya lu. Udahlah kalau kuota masih sasetan nggak usah ngatain orang dah ya. Mending nggak usah nyari sakit hatinya orang. Iya nggak usah. Bala lu dapet ntar.
Mau umroh aja masih cari ongkos, ngurusin nasab orang. Guys, ini pintu utama Masjid Nabawi. Ini hotel-hotel bintang 5-nya yang top-top ini. Ini di sini nih semalamnya standarnya di atas, kalau nggak salah di atas 5 juta. Nggak apa-apa, mau miskin enak-enak aja tuh. Makanya lu jadi orang yang berani gitu. Tunjukin kalau memang pembela imat itu bisa dapat gitu, bisa dapat umroh, bisa buktikan. Lu udah bela imat sampai begini, kuota aja masih nggak ada, umroh masih aja bingung, baru masih ngata-ngatain. Dapat apa lu dari imat? Dunia nggak dapat, akhirat nggak jelas lu. Dapat apa lu? Gue pembela habaib, pecinta habaib dapat umroh. Pembela imat dapat apa lu? Sian. Dapat apa lu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Budi Kuryawan qabul hajat insyaallah bil qabulil Fatihah. Minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Kalian ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah. Nikmatnya Allah. Ngelihat Masjid Nabawi nih. Hemat tahun langsung kalau ke Madinah. Enggak no, pencintanya imat no. Dapat apa dari imat lo? Dapat apa coba? Apa lu dapat? Kuota. Sian ya. Nih pecinta habaib nih. Jadi cintanya cuma karena dikasih fasilitas lo. Iya dong. Iya dong, fasilitas dunia wal akhirah. Iya dong. Masa iya cinta sama Nabi nggak dapat apa-apa? Ya itu. Cinta sama Nabi dapat semuanya. Dunia wal akhirah. Lu dunia kagak dapat, akhirat apa lagi? Insyaallah. Dunia kagak dapat lu. Yang dunia aja kagak dapat, apalagi akhirat lu. Iyalah. Mencintai Nabi, pemberian dari Allah SWT buat hati kita. Dan alhamdulillah dihadiahi. Nih, dirindukan oleh Nabi SAW. Nah, dipanggil sama Nabi, diizinkan sama Nabi SAW untuk ziarah. Lu kira ziarah ke Madinah ini bukan pemberian dari Allah? Pemberian ini, hadiah dari Allah. Gua mah bisa apa? Gue cuma bisa cinta. Gue cuma bisa membela habaib alawi. Alhamdulillah dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih hadiah sama Rasulullah SAW. Sini, wahai Aldo, sini, ziarah. Datang ke tempatku. Diizinin sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya saya hajat kabul, usaha lancar, utang lunas, bisa pergi ke Mekah Madinah, bisa beli rumah mewah, sisanya beli sawah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ala adniya wa la kulli nadun salihah min karat dunya wal akhirah baraknya musalatina li bi'ala dzakarin wa unsa wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Nabi, cinta habaib itu nikmat. Nih gua dapat nikmatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tahaddusan bin ni'mah. Menikmati berkat cinta gue sama Nabi Muhammad SAW, cinta gue kepada habaib, cinta gue kepada alawiyin. Alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan. Walaupun gue miskin, gue umroh bolak-balik, dipanggil sama Nabi SAW. Nah itu tadi, udah cinta imat, ngata-ngatain habaib, dapat apa lu? Dapat apa? Iya be, mau tajir apapun kalau Allah belum ngizinin ke tanah suci nggak bakalan. Makanya ini alhamdulillah. Makanya gua alhamdulillah. Tulisnya hati babe adem, aku dengar doanya. Tulisnya hati babe adem, aku dengar doanya. Alhamdulillah sayang, alhamdulillah. Nih, sebelum gua i'tikaf, gua buat kalian jalan-jalan di sini dulu ya. Biar Assalamualaikum
Waalaikumsalam wabarakatuh. Adi Riyadi, doain be biar bisa nyusul ke sana. Ala hadin niyah wa ala kulli natun salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabul al-Fatihah. Rabbil alamin rahmanir rahim malik. Dalam maghdubi alaihim waladdallin amin. Jupari Azza, waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon doa kesembuhan ibu dan istri dari penyakit rohaninya. Bil qabulil Fatihah. Rabbil alamin rahmanir rahim. Kana abdunya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Budi Kurniawan, waalaikumsalam wabarakatuh. Saya rindu ingin ziarah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke sini. Bil qabulil Fatihah. Rabbil alamin. Ini ya kana. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Doakum beb qabul hajab, tambah muhibbin, tambah cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan apa? Nih biasanya di sini banyak banget jamaah Indonesia nih. Nangis nih aku dengar babe doanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati kita ada iman, hati kita penuh cinta, hati kita ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya terikat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah mencaci maki orang lain, nyinyirin orang lain. Saya minta jangan banyak-banyak 7 kali. Ya, saya minta Fatihah sekali. Dapat jodoh soleha, Islam, single, cantik, zahir batin, rezeki cukup melimpah, bisa beli rumah, usaha dagang lancar. Bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Purnomo, doain saya be bisa lunasi utang-utang dengan lancar biar selanjutnya kami sekeluarga bisa nyusul ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dunya ala kunatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Beb, insyaallah ana jalan umroh 15 Januari. 15 Januari gue masih di Madinah insyaallah. Gue keluar dari Madinah insyaallah 19 Januari. Dari Madinah 19 Januari ke Makkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelana putih, doain saya beb biar kabul setelah aja dunia wal akhirah bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke guys ya, kita masuk sebentar ke Masjid Nabawi. Gua mau i'tikaf. Gua matiin kalau gua i'tikaf ya. Masa ya i'tikaf ambil live. Nah, doain saya biar saya cepat dapat keturunan yang soleh-soleha dan dimudahkan rezekinya. Gali mancing bil qabulil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apis, doain anak saya dan anak-anak semoga selamat dan mendapat keberkahan dunia akhirat. Putra 8. Assalamualaikum beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya biar kabul semua hajat saya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya kan abdi kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doa-doanya be. La syukran alal wajib. Dengan bahagia dan senang hati gue mendoakan para pecinta. Babe Aldo, mohon doakan kedua orang tua saya yang telah meninggal, namanya Abdul Khasar dan Yumiati. Anallahu yaghfirulahum wa yarhamhum li darajat. Dubi alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam Didin Mauludin. Saya selalu be amin. Doakan saya dan keluarga sehat. Insyaallah qabul bil qabulil Fatihah. Insyaallah. Rabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Oke. Buat para pecinta insyaallah mudah-mudahan Allah kekalkan cinta kita. Allah bersihkan hati kita dari kebencian. Insyaallah Allah kekalkan cinta kita sama habaib, sama alawiyin, sama dzurriyyatul Mustafa.
Mudah-mudahan Allah selamatin hidup kita, selamat dunia wal akhirah. Allah angkat segala macam musibah, bala buat negara kita di Indonesia ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin Indonesia pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang selalu mikirkan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang insya Allah selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan mudah-mudahan rakyat Indonesia diselamatkan oleh Allah SWT dari pemimpin-pemimpin zalim. Dan kalau ada pemimpin zalim, mudah-mudahan Allah binasakan, Allah hancurkan mereka, Allah jaga rakyat Indonesia. Dan juga mudah-mudahan ya Rabb, Allah selamatkan, Allah bantu saudara kita di Filistin. Allah mansuril muslimin fi Indonesia wa fi Filistin. Dan mudah-mudahan ya Allah, Allah berikan, Allah bukakan pintu rezeki kita yang luas, yang barakah, yang manfaat, rezeki yang insya Allah membawa kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan, membawa kita kepada kebahagiaan, menjauhkan kita dari kesedihan. Rezeki yang insya Allah bisa menjadi jariah buat diri kita dan keluarga kita. Rezeki yang insya Allah bisa membuat diri kita berangkat ibadah umrah dan haji di Makkah Al-Mukarramah, dan bisa berziarah ke makam kekasihmu ya Allah, Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah bi barakati jami' sadatina ali bi alawi zakarin wa unsa wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ahli darak adrikna ya Rasulullah adrikna. Ya ahli darak adrikna ya Rasulullah adrikna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munqarimin. Summa ridha an Abi Bakr wa an Umar wa an Ali wa an Uthman dzil karam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. I love you guys. Tadi ada yang bilang kerja di Masjid Nabawi ya, kerja di Madinah. Ya, di deskripsi itu ada link Telegram gue ya. Atau komentar aja, nanti gue komentar aja di mana, di kalau ini kan gue offin, nanti komentar aja, ntar gue cari. Gue tiap hari ke Masjid Nabawi kok, tempat terindah di muka bumi, karena disinilah bersemayam tubuh mulia kekasih Allah. Haji Real ya, nanti ya komentar aja ntar. Di sini tempat terindah di muka bumi. Kenapa? Di sini bersemayam tubuh mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidud dunya wal akhirah. Insyaallah Allah masyarakat. Saya kerja di Masjid Nabawi. Sekarang masih di Masjid Nabawi. Kalau sekarang di Masjid Nabawi, gua mau masuk pintu 19, lurus aja. Nanti ada di pinggiran situ, gua mau etikaf di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pintu 19, pintu 19. Nih, gua biasa etikaf. Nanti kalau nggak dapat tempat yang agak sini, ya di sini nih, pintu 19. Pintu 19, pokoknya pinggiran-pinggiran Zam-Zam situ. Gua etikafnya di situ, Haji Real. Ada di pinggiran jalan ini, nanti ya gua liatin ya. Saya memang masih kerja di Masjid Nabawi. Masya Allah, Haji Real. Fadal. Ya, ini kan siap ya. Dari Masjid pintu 19 nih, Insya Allah gua selalu ngambil sisi, ya kalau nggak kanan kiri ya, pokoknya pinggirannya. Pinggiran langsung. Siap ya. Ntar dulu. Jatuh handphone gue. Nah,
Nyari tempat yang enak buat iktikaf. Saya udah pulang kerja, udah di kontrakan. Oh Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kontrakan gue di dekat Suk Bilal. Gue ngontrak apartemen di situ sebulan. Nah, nanti Insya Allah Haji Real komentar aja begitu ini siaran udah off, antum komentar. Nanti kita ngobrol di komentar, oke? Ya. Oke sayang, gua mau lanjut etikaf dulu ya. Mau etikaf dulu. Mudah-mudahan gobol aja semua kita orang. Amin. Tetap semangat jadi baik. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang baik, orang-orang yang selalu dekat sama Nabi Muhammad. Amin. Amin. Salam. Gue ke Masjid Nabawi ini selalu malam gue. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.